Astagfirullah. Ой! Нәрсе болған менің қолға? Шума, тырнақлар бұйылған мұ? Тұтылған өші. Кеше, нәрсе болды саңа? Шықты қатырды. Нәрсе болды кеше? Нәрсе болды саңа да. Қоя болдық саңдар. Нашляк менің қолдар бұйылғаны. Так, ладно, иди. Точно стату выиграл. Так. Щетка. Щетка. Значит, появились? Точнее, что осталось? Шапочка. Ауыз таракша. Senin mehabetin ak bulduğumday Oraldı yüreğime Aşradın da benim yollarımda Yılmaydın sırlığına Senin mehabetin ak bulduğumday Oraldı yüreğime Şey oldu mu? Uyanıp gittim şöyle. Safanda üstü bitken. Aşradın da benim yollarımda Yılmaydın sırlığına Senin mehabetin ak bulutunday Oraldı yüreğime Attık. İşte valla. Так, айтамсың. Süper. Allah, ол жуындым, ол қарындым, но аман өзіме келе алмаймын. Нәрселер болған қол білем мен. Өз-өзіме қылмамай, қазір барып ашаға пішіріп ашап барғаны. Allah кетті. Достар, ұйқы тұймады болған. Тоқтайлы, яра жетер саңа. Қарайлы бұл қолына, бесталковый. Иллер ашына. Бұл менің қалғанда ең әйбат ертеңгі аш. Мен үшін дегенде достар, мұнда менің колбаса да бар, сыр да бар. Тезгіне мені икмәкке салып, өзіме бутерброд жасап алам. Шундан соң менің спагетти білән тауық котлеті бар, сыр бар, сүт бар, һәмдә талі білән мысы сүт. Шуның ортында менің тұра мысы сыр, һәм хлопья менә бар. Ансы да бик файдалы, энергетический ценностьларын қарап шықтым. Ертеңгі ашырға менә дигән дәрежә. Дәрежә жібермәскә иде.
Bugün kultanlamayı dostlar. İşletsen de yakınlara getirip koyar şunu. İşte başlap qarayğalı. Bismillah aytib başlaymiz. Ertangi oshlarni olamiz hozir pishirishkini hamda mana meni Masa neydi? Kotletni boshqa kesirga kerak endi qaraganda o'rtaga shu kiyina bitinda. Normal. Tamam. Öpüyor ya. Cool. Parmağımı tıkmamış. Tırnağım şablamadı. Ne şeysin o? Araba koltuğundan ötüne. Yegasına tığa kara. Buldu rahmat. Katletini aşağı geldi. Bir de hoş kalamayız bu yürüten. Burunga tıktı. Normal. Şuna bir tane bak. Dostlar pek ağır bugün aşağı. Yumuşap durmuyor ama kıyım bugün. Yok duymadım mısın şimdi? Şuna şu ışıkla duran için. Aşağıda duran ışıkla. İldar. Лечиться надо. Ol bit андай şiir var dostlar. Kişi özünün ağzını korup özünün ağzına doğru getire almasın. Naşa anda ya. Şunda şiir var. Allah'ım saklasın bana. Bugün benim birinci simptomlar başlandı. Şunda yırtan uyanganım. Pişanım ko'tarma beni. Nasıl? Yumuşatasın, zato boş kalmıyorsun. Tak. Dürüst. Bir sekund. Ha. Biz bunda işin не такие работали. Sırgına şu bizim için bir narsa tugulu. Hikmetini al. Ana şöyle koyarsın ha. Akıllı sen ikisi al. Slabo. Давай, кис. Баба, Исмет только минимум. Так. Есть! Давай мы нашу жуан дизайнер, бир. Ага. Анда түгел енді. Қара ля. Не жизнь? Мына, неге біледі? Şu üstüne koyup. Ул. Слушайте мою команду. Tamam. Ничего не bitmedi mi abi? Kalbasa şap sözde bet. Tamam. Так. Zaten ben kota kalıyorum kamın bu. Yogurt algamın aşağı gireyim ha. Boşlamayız ya. Boşlamaş, bulaşlamayız ha. Naşar şeydi kamın dostlar. Bir nasıl yaşayamayım? İntikam. Burun katı kıladım. Так, отсюда шоколадную пасту финал. Так, ну, конечно, йогурт еще видно. Она тут. Выбирай меня, что колбасан. Там. Yok, ne diyeceğim? Tarihini koy önüne. Нормально. Все. Çıktık.
Так. Срок годности нормально? Болды. Вот. Ой. Yop da oң жаққа алып қой сүтіні. Қалмашы оламас үшін мына алып қой, ә. Ай, yavaş. Так, Açarız biz bu krышканы. Al. Коробкасын işte керек. Atып барсаң да боласында. Так, мына бит ешік тұра ашуға керек қазір. О! Эй, жаныкайым. Мына шулай. Сал, давай. Давай. Мына шулай. О! Нормально. Болды. Менем яратқан. Хлопья менем. Нормально. Все. Так. Қазір фитнес өтіп оларға енді. Бұл қазір құлып тыңдамағаннан соң. Аха, мына шу шоколадный пластмассаның астына өрләлі. Жоқ, андай түгіл. Алғара. Ей, жаңа қайым. Да. О, мына болды. Şöyle. İyi aslında, iyi. Aha, iyi uzun. Hatta tanımıyor var şey. Ola yoğurt benim de. Ona aldı. Alayım hadi bana bu yoğurtunu. Al qara. Ey, alam. Yok, azrak oldu. Ona şulay. Oy, ala küçük. Halbutti. Niye қолтаңдамайым? Ашабыз не хәзер. Менә шулай ашабыз без моны. Бик яхшы, файдалы ашап тора бу. Без моны ашабыз да. Мин вакыты Мына шул йогуртны ашабыз дигәнем. Қолтаңдамый дислар, нишләтәсең инде хәзер. Ага. Шоколадный пастадан соң клубника. Болды. Yok, men şokoladный pasta aşamayım deyip. Все, достlar, men bek to'xlandim. Bo'ldi, жетті. Все. Rahmat dostlar. Bizni qaragani uchun ovuzlarni sutib qana qo'yamda, haqiqatni so'raganda. Mana ovuz shunda, üsterak ovuz. Üsterak, mana shunda. Bu. Mana shulay sutib qo'yadi. Rahmat, yami? Bo'ldi. Başlar öz ornuna, kulak mında. Yarar, Allah bilse kullar öz ornuna koydur әлі. Deyip ümitlenip қаласыз ki de. Belki kıyış atqanmındır, kullar tınlamadı bugün. Yarar dostlar, sağ bolığız. Biz sizin bilen tağı da haberleşiriz, tağı da kuruşuruz. Yazışırız, şu an göre. Sen sağlar bolığız. Paka. İnanmayalım. Ne başlasın? Şey başlasın? İnanmayalım, söyle. Aha, так, қырнабыз. Бритваның кнопкасына басамын. Так. Сен ешқан дұрқан шекілді. Şunu yeter mi? Teşekkürler. Hayda, buraya. Süt tarelka mı? Bu nerede? Süt beteş. Tanımıyorsun mu? Nasıl? Tarelka. Şu? Tarelkаны alıp koyarsın. Ben tutup durayım mı? Anne, sen kayda? Ben bunda. Aminuşla. Sen koyağı. Ben bunda.